Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Amakuru yacu atariho ivumbi, aho dukubitira ikinyoma hakubuye. RDF rero yirukanywe shishi itabona muri Jamaica. Ibihano by'abanyamerika bikomeje kuba ihwa mu kirenge rwose cy'ubutegetsi bwa RPF. Nyuma yuko iza Mozambique bivuzwe ko zizavayo mu kwezi kwa gatanu, iza Jamaica zona n'amezi abiri yarashize bahise bazirukana dati hoshi mugende. Ntabwo twe dukorana n'abasirikari baregwa ibyaha by'intambara, ibya jenoside, ibyo gufata abana ku ngufu n'abagore, n'ibyo bwicanyi, ibyo gutera ikindi gihugu ukagiteza umutekano muke imyaka 30. Abo basirikare ntabwo aribo bajya kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu bindi bihugu. Iyo ni scam. Ibi rero ubundi RDF ntabwo yabyumvaga, ntabwo yari uzi ko bizayibaho, ariko byarangiye ari uko bigenze. Ngayo nguko ibintu birakaze banyarwandakazi. Ibiri kuba byose ariko igitangaje, propaganda ya FPR iritandika kubwira ngo ingabo zari ziri muri Jamaica ni ku mutwe w'inkuru ivuga ngo zarangije akazi kazo nyuma y'amezi abiri. Icyase muhanuka ikongera iti APR Basketball Club yikuye mu irushanwa. Reka daha, iyo ni inkuru, ni titre, nyamara icy'ingenzi nuko bayirukanye. Ikongera iti Mozambique ingabo ziritegura kuhava iki ko budget yarangiye. Ngayo nguko ko FPR iri kubeshya abanyarwanda yivuye inyuma. Ibintu birakaze abanyarwanda. Hari umuntu nabonye ari kutubwira ngo tuvuga nka Kantano. Ngo tuvuga nka Kantano uyu muramuzi, yakoze amarorerwa muri jenoside yakorewe abatutsi, yavugaga yashyigikiye interahamwe. Ariko abantu icyo twabwira cyitwa turi freedom fighters, uko wumva Baderama, uko wumva n'abandi, niko natwe tuvuga. Turi abanyakuri gusa kwigendera. RDF rero bari kwivutika na hiri mu minsi iri imbere y'umwumva ngo Sudani nayo yatashye Darfur. Nimuzatangare kandi mujye mwita ku matitre ibinyamakuru by'igihe kiba cyashizeho. Ingabo za Jamaica ngo ziratashye, ngo zimaze kumara akazi kazo mu mezi abiri. Arerererere. Niko bari kuvuga kugira ngo batabwira abanyarwanda ko byacitse. Ibintu ni danje banyarwandakazi. Katwikomereze. Uwitwa Irene Kamire uyasanzwe ari inasi yandika mukuru y'ubutasi yo mu nda y'ingoma, yavuze ati General Kayumba na Jarike Habyarimana bameze nabi, ngo ariko Tshisekedi uri kubashyira hamwe ngo ntazamenye ikimukubise, ngo yitonde turi kumugenzura, turi kumureba, kandi ngo uyu mukino ari gukina ngo hari n'abandi bawukinnye kandi tuzi uko byarangiye. Iri terabwoba rya Irene Kamire rero ngo arashaka gutera ubwoba ngo Tshisekedi ngo uko yatangiye gukorana n'abatabagara mu butegetsi ndetse n'abarwanya Kagame n'ingabo zishaka kumukuraho. Nyamara akirengagiza ko Kagame ari ufite Kabila, afite Colonel Nanga, akaba afite General Niyombare, abantu bose barwanya abaperezida mu karere. We nawe uvuga ngo kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. Ngayo nguko kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. Ngo u Rwanda rufasha opposition z'ibindi bihugu rukazubaka. U Rwanda rwigeze kubaka opposition ya Museveni, icyo gihe nakiza Besigye gahungira mu Rwanda. Murabizi byabaye muri Congo, Kabila ndetse na Colonel Nanga. Murabizi Burundi muri kudeta, uwitwa General Niyombare no baracyari i Kigali. Nimbonera kure byose nako ni n'abandi ngo ni Lady Tabara. Nyamara nawe uvuga, ariko ngiyo Tshisekedi ngashyikiye Kayumba Nyamwasa General agashyikira ngo niba ari na FDLR, agashyikira Mungu Habyarimana n'abandi, ngo icyo gihe ngabakoze ngo sakirirego ngo bagomba kumutera ubwoba. Depois de mesures. Ntabwo bisobanutse. Niba mwumva ari ibi namwe abo mushyigikiye mubareke, nimurekure mu Ventura.
igende niba mwumva ko Tshisekedi nawe akumva kudashyigikira abatavuga n'ubutegetsi bwanyu, ngahe nguko hari agafoto kacicikana ku mbuga nkoranyambaga ko witwa Mutesi Jolly ari kuhoberana na Ian Kagame, umuhungu wa Perezida Paul Kagame. Amagambo hari ngo bari mu rukundo da. Mutesi Jolly umenyerewe gukundana n'abacuruzi b'imbunda nka wabo Tanzania, ubu noneho yavuye gucuruza imbunda ahubwo yagiye gucuruza ubutasi. Biravuga ko Ian Kagame ashinzwe ubutasi mu ngabo zirinda ise muri Republican Guard. Mutesi Jolly yarebye ati ndava mu mbunda najya mu butasi nta gihombo, ni mu nyungu hose. gusa uyu mukobwa ngo yapfungishije benshi, harimo Jean Paul Mundi neza, harimo n'abandi benshi na Prince Kid. Ubu rwose ugiye guhera mu mahanga afunzwe kubera uyu mutekamutwe ngo ni Jolly. Amakuru yacu tuyakomereze muri Congo Brazzaville. Umusaza Sassou Nguesso w'imyaka hafi 80 ngaracyashaka ubutegetsi. Sha waroza Afrika niyakarabye. Nawe ndebere umuntu twavutse twumva ko ari uyobora Brazzaville n'ubu ku myaka 80 ngaracyashaka ubutegetsi. Nyamara urubyiruko rwa Brazzaville inzara irabwishe, ubushomeri bwarakomeye n'ibindi. Hanyuma ukibaza ngo Afrika nk'impamvu idatera imbere, dore ni ngabo bose. Kagame nawe amaze 30 ariko ubigeranije na Sassou Nguesso, Kagame n'akana mu birambe by'ubutegetsi cyangwa kubugundira. Urumva ko icyo ari ikibazo gikaze abanyarwandakazi. Uyu we yawufashe mu mata nagashaka kurekura Sassou Nguesso. Ayiga mani nawe opposition yarishe yarahotoye. Urumva uvuze aramwiba akamwica akamufunga. Sassou Nguesso rero umusaza uyu munsi amatora arafunguye, nawe ngo ari kwiyamaza ngo bamutore. Afrika we cyane aragenze ndabona pe. Abanyarwandakazi ibintu byo muri Afrika birarenze. Bakongomani namwe Barundi, ibintu byo muri Afrika birarenze pe. Nk'uyu musaza arashaka iki muri Congo Brazzaville? Amatora yayibye byaragiye yayibye. Ubu ni muze gutegereza amatangazo gasohoka ngo batsinze amatora udinde. Ni Sassou Nguesso, muzehe Sassou Nguesso, muzehe Sassou Nguesso rwose. Sha abanyarwandakazi Afrika wayiroze niyakarabye. Ibintu bijya binsetsa rero. Ibintu bijya binsetsa rwose. Hari umuntu uvuga ngo turashaka kwisanzura, akavuga ati hano turisanzuye, cyangwa ngo kimushaka kuzanaga imico yo mu bazungu ngo hanyuma ngo muyituzaneho twe turisanzuye. Ndagira mbibutse ko human right cyangwa uburenganzira bwa muntu ni buri universal, ni ku isi hose. Nta muntu ushaka umuntu umufata umunwa ngo aceceke, nta muntu ushaka ko undahohoterwa hanyuma navuge, nta muntu udashaka kurya, nta muntu udashaka kurenga perezida mu gihe yakoze nabi, ntawe udashaka demokarasi yo kwitorera ndetse no kwitoza, ntawe utabishaka. Ibintu byose bari imitwe abanyarwandakazi byabo bategetsi bashaka kubarya, bashaka kubarya no kuyarira ibyiza by'igihugu. Ubundi barangiza ngo yango mwebwe ngo mwaragiye mu mahanga ngo muhinduka abazungu basa mwibagirwa iwanyu, ngo niyo mpamvu mushaka kuzana ibyo bintu by'iwanyu ngo bidasobanutse iby'abazungu ngo bidushireho. We mureke imitwe, turaziranye mureke imitwe. Icyabakuye Uganda muza kurwanya Habyarimana, kubera umunyagitugu yanze ko mutaha, yaranze ko munagabana musangira ibyiza by'igihugu. Nibyo namwe muri gukora, nibyo muri gukora. Yewega ngaho rero tugeze ku musozo. Duhe comment, like na share. Ikindi kandi ushobora kujya muri membership yacu, ubundi hari amakuru azajya kugeraho tuzadushira ku mugaragaro, azajya akurikiranwa gusa n'abamemba. Reka tukibutse ko twahubwiye ko RDF yiruka mu ishishi itabona muri Jamaica ikaba yaragiye gufasha ku bufatanye na UN. Ubu rero kubera ibihano by'Abanyamerika, Jamaica ibwiye ati hoshi mugende rwose. Ibihano ntago byatuma tubishura natwe tugahanwa. Ikindi turababwira ko Kayumba Nyamwasa na Jarike bakomeje gutera ubwoba i Kigali
nk'uko Irene Kamira bivuga, umwe mu bandika ibijyanye n'amakuru y'ubutasi mu nda y'ingoma, naho Jolene na Yannick Kagame uyu munsi ngo bari mu rukundo. Ifoto icicikana ku mbuga nkoranyambaga iragaragaza bahoberana rwose, ngo yavuye kucuruza imbunda ajya kucuruza ubutasi ngo hose ni mu nyungu gusa. Turabwira twabwiye kuko kandi umusaza Sassou Nguesso akomeje gufata abanyakongo Brazzaville akabakubitira mu gafuka ku myaka y'80 aracyashaka ubutegetsi. yewe gasha. Ndabifuriza umunsi mwiza, amakuru yacu nakagaruka. Uwiteka abane namwe, bye bye.